Ole kan video masalama khan Bollywood actor Saif Ali Khan ate chena in roktum ani chungchang le ama Saif Ali Khan ngein miswal kut atordan kanon tarlang to a amai ro so kan video khan poi khoi tu sha chwa alani lo thole nu chei tu tian ma an lak mek thu kanon tarlang to ani kha ton chuma po hian he thil thleng kai noi le thil thlen zel dan kanon tarlang le don ani kan thulak na ina atarlan danin tuna hian Saif Ali Khan laka rong taka che to le poi khoi tu ni nge rin cho man ani to thu an ron tarlanga hemi chungchanga chanchin kan hriat ang le kan thula khom thei ang te I han en hole don te ang kan tarlan tak ang khan Saif Ali Khan hian ataksa mun sang mun rokla ya miswal kutwarin bei atoka kan video masalama khan hemi chungchang cho kan ron tarlang to nge ti chuan he thil thleng kai noi a hian mi sang te chu police la men tho an zot fi a Saif Ali Khan an na thoka a chhor te po thu zo fi a zinga hian an tel nge tin Mumbai police a hian rin hel thil thuwa Saif Ali Khan an bei ato kai noya Chhattisgarh Durga railway station na mi pakha thu zo fi a turin an lo la to a amai ro chu kil sang atanga zo na le thu zo fi na an nei nuwa thil sol ti tu ani lo ti sha chwa ani thung Indini January ni som pariat kum sa ni som ni panga khan chwa zalen ani le ta ngala hemi chungchang a hian inspector Pradeep Funde chuan thu thar la khom tu te akom na asoidanin rin hel thil thuwa Chhattisgarh Durga railway station atanga lamai kan ni a ma se ani ni na chang hian he thil thleng ne na in kai hnoina om thil thalo emo kan hmulo ta ka wangin chwa zalen ani le ta a ama po hi kan man na hmun Durga railway station a vek police ten an ba thla le dona ti in thuthar la khom tu te ma hian soi ani ba ka hian Akas Kanauji ania an soi po rin hel thil thuwa man ani a ani an man thedan po hi Saif Ali Khan ate chena CCTV camera a mishing mel an hmu chu zirchiana an nei hnuwa Lokmanya terminal atangin Kolkata Salimar Kaltur rela achwang don ti report an donga an report don bo zoin Mumbai police chuan railway suraksa bal railway police force chu CCTV a thlak chu la chhuakin an thon ta ngala a thei anga chaka ma lo la turin an shilta ani ti chuan chung an hmalang na kal zela chuan railway police chuan Akas Kauji ania an soi hi an lo man ta ngala amai ro chu ani po hi police tamin hun engama chen thu zo fia tura an kol nuwa thil theng nian in kung kaina ani in an hretalawa chumi no lok chuan ani po hi chhuwa zalen le ngal ani tabok chutiang ani mek lai chuan poi khoi tu dik tak ni nge ya an rin chu man ani to thu tarlan ani le tlat mai adik ngei po arin om to a kan thulak na ina atarlan danin he poi khoi tu hi DCP zone 6 Navnath Dhawale le Kasar Vadavali police team te chuan Thane Chimlama Hira Nandani estate TCS call center nunglama metro siamna hnatok te omna hmuna joint operation an neina an man ni in kan thulak na hian atarlang police tam thu choina an tarlan danin poi khoi tu hian man ania ahming an han zo chuan Vijay Das ni in a in soya amai ro chu ahnu loka Mohammed Islam Sahid ani thu asoile nia tarlan ani nima sila he ahming asoina hian finfiana torin miswal hian engthil ma akol launin an tarlanga police tam thu choina atarlan danin poi khoi tu hian ming pahni ane chungchanga thudik hria tuma an beina kal zela poi khoi tu hi Bangladesh lammi nia tarlan ani bok thlanga atanga tharukal ta tangkhan Mumbai a hian na thokin alo om to thina danlawa India ram ron lut nia tarlan ani kan soita kang khan papali housekeeping agency sang atipo alo thok to a ahmalama kan tarlan to ang khan police ten an man hian ming ni anei ni in in soya chhechiana le zerchiana sang atanga alandana aming dik tak zok hi Mohammed Islam Sahid ani in alang India aron thlen no hian Vijay Das in aming hi ID lem mangin athlak ta a te chuan January ni som pakwa kum sang ni som ni panga hian ko ta shoini in ko rem ti na in police te chuan ninga chung police te chuan thu zo fian nei turin an kol don ta ani
poi khoi tu man ani nu hian thil thlen dan chung changa thu thar ala zela khatia safe ali khana te chen ena poi khoi tu alu don khan lift mang lavin step mang ti sia chhuani a kan thuma salama kan tarlan ta kang khan poi khoi tu hi housekeeping agency noya na thokin china amma po in safe ali khana te chen ena po hian na thokin a local photo ani ome alandana chinchang so a sheviau ni na langa hetia poi a khoi ni january ni som parukum sa ni som ni panga po khan safe ali khana te chen na in bul nai vela hian akal ngeya te chuan safe ali khana te main gate kyang maya ga duty cho alo mu hil ni in kan thulak na chora tar langa te chuan chu misol hian remchang ala in an chen na building a hian a thlenglu theita ani hetia a thlen no hian an fate monna kyang maya bathroom a chuan abiru zuita ni in police a hian an soibok kan video masalama kan tarlan tong khan he poi khoi to hi safe ali khana te chung ko ina na thoka an chor Eliama Phillips lima tia an ko thin chuan a mu masaberani kha mase api Karina Kapurin an fate ber roma a chu angai ven le athli thlai tura aron kala ngain atira chuan ngai thatlo na po anei shan lawa amai ro chu tiang ani mek lai chuan ngai thatlo rukna ani ta ka wangin hetiang hian poi khoi tum tu nen hian anin tongta ani hetia anin ton ta ka chuan Eliama po in theito pin mi swa so alo tong vea engti tura ron kalngi ani ti te po alo zot ve ani kha liam te naw deu te po Eliama hian aban vela ani ve thauni in an tar langbok ti chuan chu tiang thom danglap tak mai ni danga an shat ngai lo an shat ta ka chuan chong som panina atangin safe ali khana chu an na thok te omna fleta chuan kal ngalin hetiang har satna hi atok ta alo ni engpo ni se thil sol ti tu an man to a phu tok shemna dan mangin an pengi tura ingai tiang